Bukelwa mi kwaphindze kwaba ngilo lisondo saphinde sahlangana kulolu hlelo lasisho khona lo kungiko ngokuphi eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho ngithathe le thuba kwavusela onke eMaswati lahleta lwethamele luhlelo lo kungiko ngokuphi ngibavusele kaHoho kaManzini eshiselweni naselibonjeni Nkosi yami ngakhohlwa ukuvuselana nawe sami isibongo ngwakancongwana ngebavusele checkers bahleki balwethamele lihlelo ngakhohlwa kubavusela kalanga idorobe sikalanga siyanivusela kalanga siyambonga uNkulunkulu ngakhohlwa kubavusela enkonjaneni ngiyavusela sibali ngiyakhola uhleki nawo lwethamele lihlelo lo kungiko ngokuphi mukeli wami namuhla ngekusitwa nguye uNkulunkulu ngawucela nje ngawethula ubufakazi bami ngisinziswa njani yini lengiyibonile leni bazalwane kunakulebe ngifundisa ngako Nkosi yami manje ngiyamcela uNkulunkulu asisiteni lusito siyaludzinga bazalwane kakhulu yingako sithi khanza sende lesingakuthanda at times because ngisuke ngifuna ukusitakala kule ngisuke ngibhekene nako ngakhohlwa kuvusela Nkosi yami awumfundisi Mathenjwa emvutshini awungivusena babeshongwe babe kunene lapha elutselotse ngiyakholwa uyaphila naye nabo bonke labahleti balwethamele lihlelo lokungiko ngokungakhohlwa kubavusela kulela lasesimunye ngihleti lenza ule ngifunda standard 10 na 11 thina kwakusana leto standard leto hayi nyalo sekunabo form 6
form ban form 10 aw bazalwane konke kuhamba kushintshe. Ngiyangithanda ukugcizelela abazalwane njengabo lesithathu siva bakuhlangana lapha eLutse nga9 ekseni kuyoshaya 12 emini. Bese ngemgcibelo ngalamanye amalanga siyavama ke eNtshabeni la eMbabane ngalesine siya eNtshabeni. Nangabe mhlambe ufisile kuya umzalwane ngakhona kungishayela ngidamlayela indzaba lesivama kuya kuyo. Siyahlangana eYouth Center Monday, sihlangane phinde futhi nangalesihlanu nangemasonto la eMbabane naselutse ngalokho njalo. Ngicela bani singakachubeki kathi sitawuqala ngekuthandaza bese siyachubeka babelwane amandla onke egameni laKristu waseNazaretha nangengadi yaKristu waseNazaretha ngamandla ngosikaMoyingcele kaSimakadze lo Jehova. Bongathi uNkulunkulu losithanzile nalosithandzako nalo lethi live lakho sithengwe ngelinani lelikhulu kwingadi yaKristu waseNazaretha. Inkosi lebuya masinyane thembekile ke Nkosi. Amen. Mukeli wami angithathe leli thuba ngidayibeka nje lenzaba yami itawuba malula itaba imfishane emva koloko nginovula incingo bazalwane bangishayile mhlambe embutweni labangabanayo. Kwathi ngalomunye umnyaka 27 September 1994 ngeke ngilikhohle lelanga bazalwane. 27 September 1994 ngilakhona ngahlangana nenkosi lengiJesu Kristu waseNazaretha le bazalwane wangendela umusa wangisinzisa wangikhulula emandleni esono. Mhlambe ngidawubiyela emuva bazalwane kukhula kwami ngikhulela khona esontweni kejayini lo iyouth nje bazalwane ngiyayadi bo junior youth lesemkhathini bese kuba kusenior zange sengifike ngase ngihambile lapho sengikhulile sengisebenza manje ku junior youth ngikhule khona ngisashaya i10 nangihlabela ngaze ngafika ke la khona bazalwane sengihamba ngiyosebenta ebandleni lase Alliance Church le kalomshiyo kaHo lapho bengihlanganyela khona bazalwane ngisakhula. Kuphila ke kwangithatha kwangilahla kulela laseSimunye la khona ngifunze form 5 form 4 na form 5 nangicetha ke ngabuya ngabasedolobheni eMbabane. Kristu angendela umusa ngihlala endzaweni yase Selection Park la bengihlala khona bazalwane. Ngathi nangihledi ngingedwa ebusuku kwakulisonto ngalala ngelisonto ngilehedeni ngavuka nemsombuluko ngitehlukanisele Simakadze lo Jehova. Angivami ukukhuluma kakhulu ngale ngakubona mzukwana ngisinziswa but ngikhumbula kahle lokho ngangihledi endlini ngingedwa la khona ngathi ngihledi kwagqwala liso la etulu ku roofing egama lebe ngihleli kudo kulo kwakuneliphimbo lebelincane likhuluma hamba ufune umuntu loda kushumayela uphendvuke. Lebe ngimathi ke bazalwane ngumfundisi wami Sandile Philip Dlamini wase abese Alliance eMbabane lokakatseni. That was the only umfundisi lebe ngimathi. Kwakusebusuku ezingisho bazalwane kwathi nakusa ngemsombuluko ngahamba ngaya esontweni la bekahlala khona ngenhlanhla lembi ngafike ke ngangamkhanzi but umlayedo ngangushile bazalwane ngabuyela ngahlola kwathi ngenhlanhla lenhle ngamthola kwangitshela ungahlupheki asibitana ngamzala wathi ungahlupheki umzala inhlanhla lenhle ufike kahle kuneti inkonzo la ekhaya kuleti inkonzo kwakushumayela the late mfundisi Leta wase Assemblies of God kwakushumayela yena sombuluko lesibili lesithathu kwaze kwaba impela sonto. Make bazalwane uNkulunkulu angendela lo Musa angimema umfundisi kuya esontweni. Ngafika kona ngangena but ngaba nestruggle lesasimatima kwekuthi ingabe ngidawukwenda njani because empilweni yami
ngangadi and kwakudzingeka silesinqumo ngisende sekumamukela Kristu waseNazaretha njengenkosi nemsindisi wempilo yami. Bese ke ngiyandlula bazalwane ngikhone kukwenda phinde futhi publicly declare public usinyalo sengitelwe kabusha ngimemukele Kristu njengenkosi nemsindisi wempilo yami. Kwamba ke bazane ngafike ngangena ngekhathi esontweni washumayela umfundisi but nakashumayela kude lengakufa kangangoba ngeke ngikutshele kusingiliphi ilverse lalifunza angeke ngikutshele usinakuhlatshelwa kwakuhlatshelwa diphi ingoma because empilweni yami kwakunempi lenkulu kwakuliwa vele sengiyakholwa and so forth. Lokunye ngasinangena la isontweni kwaba netinto leti ngiphazamisako kulabanye abantu lebengibati kwaba lukhuni kakhulu kimi futhi sebangathi nje bonke bakhona vele seniyadecide nami lokuthi sengiyakholwa ngiyasinziswa. Nakashumayela kumfundisi kude nakunye lengakuva abazalwane emoyeni wami kwaba nekuthi nakafika la bithi akhona i-altar call athi bonke labamfuna kuKristu waseNazaretha abe inkosi nemsindisi wempilo dabo abaphakamise sandla. Enhlitiyweni yami bazane ezingisho kwakunembi lenkulu ngathi ngaqalada ngathi ngabona baqhimethile but ngingasiphakamisa njani sandla sami la vele ngithi nami ngiyamemukela Jesu njengenkosi nemsindisi wempilo yami. Laba lengibatiko labangatiko nami batawuthini bona. Mhlahla lenhle kabe umfundisi asivaleni emehlo. Ngine kuthi ke njengoba siphakamisile isandla nami ngisiphakamise kukahle but angasho lokuthi asisukume ngoba angathi asisukume ngeke ngisukume mina. Waqhubeka kwabonga tandla sesiphakamisile but bantu abaqhubeke baqimede. Wasinaka qhubeka kwesibili athi eze siphakamisile tandla sinyathelo sosibili kwekusibonke labaphakamise tandla abasukume beme ngetinyawo ngathi hawu nani ngasehlisa hlandla sami but immediate ngisehlisa leliphimbo lalibuya utawenda njani sowedwa ngasukuma nami ngathi angithathe sibinzi Kristu waseNazaretha ngiyamkhetha ukuthi abe inkosi nemsindisi wempilo yami. Ngendlula bazane ngathi kukahle ngisukumile but angasho ukuthi asiphambili because ngeke ngiye mina embili. Ngisanakile bazalwane wafikela asho njalo khona wathi bonke ke labe mengecathulo abathatha isinyathelo sesithathu bede ngaphambili hayi ngahlala phansi but immediately ngihlala phansi lo ngithi bi luvalo utawenda njani na ubiyele ekhaya utawuthini kuloya muntu kulela liso leliphimbo lebetsifuna hamba ufuna ukukushumayela usinziswe ngadecide abazane kuya embili njengoba ngisho kuthi le verse walifunza kuphi nekuthi wayeshumayela athini angivanga lutho kimi kwakunembi leyayilwa igitsagitsa. Ngaya ke bazalwane ngaphambili la khona bafike basithandazela ke sonke sasho emagama ekwamukela Kristu. Lengakunaka nangiguquka ngibuka emuva ngibiyela kuyohlala phansi ngangihamba ngisima lapho because umthwalo lengangiwethwele nethulwa wona bazalwane ngiyakwati kwethulwa umthwalo lo wesimzako ngikhulele khona esontweni ngethulwa ngihamba ngawuhlala phansi ngilula ngangihamba ungathi ngahamba ngibambelela because umtimba wami wawulula kakhulu. Nasihlala phansi kabani kwathiwa ke kunanaba labasima counselors kwathiwa asingiloyo nje akeda thathe munye mina bazane counselor yami namuhla ngeke ngikhohlwe Jerome Shiba ngeke ngalibona lijali saphila lapha endasi kumatsapha ngile nangimukela Kristu waba yi first counselor yami saba nesikhathi ke naye bazalwane kwaku sakhasikhathi ngalesithathu la khona sasitawubonana khona ukukhuluma ngesinqumo lesinsha lengangisendile sasibeke 2 uma ngifika ke kuye nga2 ngathola kuthi uyaphuthuma 2:30 una appointment ebekanayo kanti bazalwane ngidamine moya wami utsabukile
tinyembeti tiyehla nganginesabi nanoma ngangihlangana nabani endleleni nganginekuthi fanele nangifikile ku-appointment ngiyakholwa umusa Jehova utawube angendeka ngemusa wakhe ke bazalwane ngihambe ngigcine ngifikile ku place of appointment sakhuluma naye sikashana emva kwaloko wahamba nakahamba ke la ngaphandle bazalwane endlini esontweni lase Alliance lalingasinje ngoba nje laliseselincane lapho kebhalilitse nasiphumela ngaphandle ke from lendlini yakhe lomzalwane sakhanza kwakunemfundisi umfundisi ngiyakholwa uNkulunkulu wamthinza wamkhomba ngathi nangumbuka ngemehlo angibuka naye ngemehlo ngangikhala lapho kwakukududane ke endlini wahamba lanza skhiya wabuya naso skhiya wavula sangena ngekhathi esontweni nasingenile ngekhathi esontweni wathandaza umfundisi ngemuva ngaqine ngingasamuva athandaza ngetilimi ngingaseva ukuthi uthini but enhlitweni yami emoyeni wami kunento lebeyingithumbile ingithumbele ekuphendukeni ekwamukeleni Kristu njengenkosi nemsindisi wempilo yami ngakhala ke bazalwane kakhulu angiboni futhi angathi ngiyake ngiphindze ngikhale ngaleyo ndlela leyo ngangikhala kusukela lo 2 khumbula kahle kwaushabo past 5 to 6 ngathi nangithi ngivula emehlo ngibuka lapha ngaphambili lelifastelo lalisiphambano linglass lamaglass abovu red in color le carpet yayi blue green la ephansi nangikhala ke bazalwane ngimbona Kristu ngambona anjengoba esiphambanweni wayebethele nete ngangena kuma details akho bazalwane lamane ngiphandle abenjengoba njalo abethele lengadi yayisaqinisika la etandleni takhe nayisaqinisika ke kwangilimata kakhulu kwekuthi vele wafela tonodami wahlupheka ngenxa yami ngingakubala bazalwane kube kunengana kwangilapho ke ngenda khona sinqumo sekumamukela Kristu njengenkosi nemsindisi wempilo yami and impilo yami yashintsha kusukela lapho kunetingoma lebesilihlabela lo katseni sakhula kwakuthi ubone ngani wena uhamba naJesu ngisike ngibone sono ngase ngiyasenyanya ngibone ngaso kwakuthi ngihamba naJesu ngimemukele ke Jesu bazalwane ayinkosi nemsindisi wempilo yami ngeke ngakuveta ke lokho emtimbeni wami ngide lugado azange sengigadwe azange ngibhunyiselwa ngiyanga enyonini ngiyanga emshini kuloko nje lokuvama kwendiwa abantwana kude nakunye bazalwane lengwadiko because kutalwa kwami makwami abesakholwa asinzisiwe so angikwadi vele lokho nje kuvama kwendiwa kubantwana bemaswati angikwadi so mama mina sangidala ke besavele akholwa asinzisiwe nenhlanhla ke yakhe lenhle wangitshela ukhule ekhaya leli kanjalo so watikhethela yena kwemukela Kristu njengenkosi nemsindisi wempilo yakhe and watehlukanisela Kristu yena yedwa phambi kwami ngiyathi bakhona bakethu labagadwa labendiwa konke lokho but mina bazalwane ngatshelwa nguyema kwami azange sengigadwe azange sengibhunyiselwe ngaqhubeka ke bazalwane ngiphila ngikholwa kunetinto lengidikhumbulako lengingadikhohlwa lalingapheli liviki ngingakaboni umbono either kanye noma kabili noma lokunganani onke malanga ngingede ngakhohlwa ngenye ilanga khona lapho esontweni kunembono lengawubona net ngangawadi usesemncane ngisesemncane ekukholweni wangisita uNkulunkulu nangisakhula kwaba nebeningi lengidifundzako excuse me ngafike la sengathi khona so lokhu kusho ukuthi lokhu kusho ukuthi lokhu kusho ukuthi ngawuthanda sinake nako ke bazalwane ngikhulumile ngako evikini lesisuka kulo kwekuthi bazalwane wonke umuntu uyabuswa letinye taletindo letikubusako uyadati letinye tato njalo awudati but umuntu nje uyabuswa bazalwane
Kwahamba ke kwafika isikhathi la khona ngamangala nami nangithi ngiyavuka ngiyageza sengisendile lesinqumo ngiyagcoka la edule emafasiterweni endlini yami ngibone kunebantwana bemantombazana bababili nangiphuma ngihamba endleleni ngibabone labantwana bababili nangabe ngangimile bebefika la edolweni lami bangalenqi lelidolo bafika nje khona butse ba kunetikeshi ke lebetiketi lebekhona takatseni tatfakwa ngilabo sisi laba in nakulokho ke lokuswa ngama wrap around tatsembili nje tifakwa bosisi laba sembili nembala lo black lo red lo white ngiyakhoda noma bongikhakini lona lo munye ngiyakhoda manje tatfakwa vele bantu labasembili ngibabona ke labantwana nanoma ngangiyaphi nangabe ngihamba ngemoto iprivate bebaba la ngemuva kuleli faselo leli ngemuva nangabe kwakuyivan bebaba la eligwembezini nangabe kwakwendekile ngigibele ibhasi bebemalapha eminyango nakunemuntu lebekangiliftile again bebaba position la khona beba make sure ukuthi ngiyababona nangabe ke ngekhathi endlini noma ngise office bebahlala la itule fasitelweni bendele ukuthi ngikhona kubabona kusho ukuthini baza noma kwakuyini I didn't know kodwa bengikwati lebengifundiswe kona but ngangibona bantwana and kwakubantu besifazana ngathola ke incwadi mbukelo wami lengayifunza yayibhalwe ngumlungu mfana ngisathi ngayilahla lencwadi yayikhuluma ngemadloda wangimangalisa lo mlungu wathi konke la emhlabeni live lasimakathe kuyaliva ho uthini lo muntu ya wasilive lasimakathe kuyaliva ngase ngiyalithatha ke bazana nami sengifunzile ngase ngiyakhuluma nako ngathi sengiyade abekhuluma lo mlungu ngemadloda ngathi sengiyade nibobani ngakutshela awu namuhla ngiyanivalelisa nihambe kahle angisadzingi kuvikelwa ngini njengoba nganikelwa angisadzingi kubusiswa ngini angisadzingi kuholwa ngini ngagcina ke bazalwane lelo langa labantwana lababili kubabona nanoma ngangiya kuphi ngike ngaya kulenye indzawo Nkosi yami ngeke ngisho igama lakhona kwakunalo mnyumzane besiyobonana naye ngisuke enkonzweni nami ngiphethe iBhayibheli lami ngiqonza khona yafika ke sihlala phansi la e-restaurant ngibeke iBhayibheli lami la order kudla store ukudla munye walabo weta laba sevako weta la kimi wathi nifunani samchazela funa kudla wakhomba leli Bible wasilalela babe umuntu lophatha lencwadi le ngeke la kude kudla longakuthenga la ukudla ngaqala ngangam understand but nangiqhubeka ngumbuta serious wathi kude kudla longakuthenga la ukudle kumuntu lophatha lencwadi le so hamba nje uye kuletinye indzawo uyofuna kudla khona fortunately ke bengihamba naye awam understand sasukuma vele savalelisa sahamba ngicela kubuyela endzabeni yami bazalwane kwathi ke lesikhathi bazalwane kufika la khona sengikholwa sengisinzisiwe labantwana laba sengehlukene nabo kwase kuba nemfana nangimile lo mfana bekafika la ebeleni lami abeta ke kimi lo mfana ngicela ukubuyela emva kancane bazalwane lamantombazana lamabili kwakungasilo liphupho ngangiwabona ngeliso ngihamba la ngangikhona khona ngangibona lokwakuthi ninabo then ke kule party yalomfana lebekafika la ibeleni kwakuvama kuba liphupho kwakunetindo leti5 abevama kuvela ngato kimi 1 kwakuba ngumbane lo wesabekako 2 kube kuduma lokwesabekako 3 kube sangqotho lesesabekako 4 kube imvula lesabekako 5 kube ngumoya lo wesabekako lo matima kepha nangabe liso lami lalihlangana naye abenyamalala kumina kwelithonsi lokuqane kwemali lokuqana ngafika lapho nje athi nya
imvula iphelile kuduma umbane konke kuphelile kuseswele emehlo ami ke naye ahlangene noma ke lokungenani bazalwane nangabe emehlo ethu angahlangane angabheka nje la kunemali khona noma kusetetene angiphinzi ngumbono kwathatha isikhathi ke lokhu bazalwane kuyihlupha impilo yami ngiyabona close to 3 years more than 2 years ngesinye isikhathi ngangengibone kuvela nenhloko yelashi kwesabeka but ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane imihla ngemihla wayengiqinisa wayengakha ngangadi kunye impilo yami ngiyinikele kuKristu waseNazaretha livi lakhe uNkulunkulu lithi asimelane naye Sathane siqinile ekukholweni and he will flee us kwazi ke after lo 2 years bazalwane ngeva khuluma liphimbo kwaba nesandla lesingithathako singiphakamisa wathi lathi leliphimbo angibuke ngayibuka lento iqhamuka it was namuhla udakubulala nakuqhamuka ke kwasukuyaphakama kuvela la elisakeni kwaphakama kwema kungilelihloko yelihashi inze la kimi kwaphuma into lefanana nebhola ngakushaya kwavitsika kwawela khona la iteteni lasileliphimbo namhla ukwehlulile ngangicabanga sibazo no sekwengqile ke tinto sengidawudenda malula kanti cha kwaqala kuvela emaphela lamangalisako kwavela tinthuthwane letimangalisako iminenke singakubala kube kunenge lokwavela ngingati lutho ngimangala nami kwahamba bazalwane la ngihlala khona ngafikela kwesaba lokumangalisako as a result ngatsenga ibutler door ngayifaka eminyango kuthi kwakukwani I didn't know yini lebengenda ngesabe bazalwane angati lutho but kunye lengangikwati nalengangikubambile impilo yami ngiyinikele kuJesu Kristu lo waseNazaretha unemandla ekungivikela unemandla ekungilwela nabo lebengikwati mangimehlulile ke bazalwane umfana kwavala letimbunga amen letinthuthwane lamaphela leminenke angisadini lenye lengikhohlwa bazalwane but nje lokho kuyavama kwendeka yingakho ngiyithi kumzalwane lokholwako losinzisiwe davela letinto leti sukuma uyowuqela umthandazo kunanaku lokuthiwa yi-red witchcraft black witchcraft white witchcraft lokuyi-3 mhlambe batakunaka bazalwane nangabe uhleti endlini lishisa langa uvule lo mnyango but la ngekhathi ubone sikwangazi ukuthi kunemthundi ubohle uphuma ubaba uyabuka ngani kude elanga but lo mthundi noma lesithundi sivelaphi yingakho bazene kumcoka donke tinto kutinaka because lengumthanza ngako uNkulunkulu bazene usendele umusa lo mangalisako wasifundzisa ngalabanye wasikhomba netinto letifihlakela esikhatsini lesiningi labanengi bazalwane kungaba bazalwane kungaba abantu phaqa kunanaku lokuyekiswe ngema seashells baye bathi tinkumba ngama seashells noma tinkumba lokhu nje lokukhulu ukhanza kunetimbondo letingi7 akuvami kwenza ku7 kungagqwala ku7 kwewelela ngesheya futhi uyayukhanza ke abantu bakuthethe bakubeke emakhaba decorate ngabo ngilomunye weminyango lo loyingodi for imimoya ebumnyama kungena ihlasele kakho endlini yingakho bazalwane asiceleni kuba holi bethu basifundzise basiqwayise ngetinto tsite letingumnyango wesitha uSathane kungena sihlaseleke lengikwati kokubazane ukuthi akusithi sonke lesikwatiko lokho mhlambe nangabe nje ngihleti ngiyabukela nceku noma uyakholwa usinzisiwe kunalabatiko labanato letinto leti maye kumcoka lokubatsinza ubatise yathi lenye inceke seyakholwa isinzisiwe ngifakazela wathi yena lenkumba abekhuluma nayo abekakhuluma ngayo nemphathi wa sho sibekuluqingo lwabo angafuna ukukhuluma naye nje athathe lenkumba bekela endlebeni bakhona ukuqhumana naye ngiyambonga ke uNkulunkulu bazalwane konke lokho kusendeka
kwakungasinami lokunenge lengangikwadi but ngangati kunye kusimbolo yami ngiyinikele kuKristu waseNazaretha lonemandla ekungilwela nekungifukamela. Ngiyengithanze kutsinza lokho bazalwane kuphela kunengibona umuntu lendlule kuko lahambe wakubona but lokho ngilengikukhumbula kahle lokwenteka ekusinzisweni kwami ngaphuma njani esonweni ngendelwa njani umusa wekuphila ngikholwa nangetulu kwaloko bazalwane yini ke lokungiqinisako lokungiqinisile nalengisahamba ekukhoneni kwami yini lokungenda kwangazuthi mina ngiyakhona ekukholweni. Ngiyengibeke namagama nanga bazalwane kunana kulesithi ngimusa waNkulunkulu ngiyengibekise ngetigaba letithathu kunana kulesithi yi-common grace. Nasikhuluma nge-common grace ngawubekisa nje kushisa kwelilanga kuna kwemvula nawuhlanyela kumile lokhu akwendeki kulabakholwa kuphela akwendeki nasemahedenini kuphela kwendeka kuye wonke umuntu ilanga liphumela wonke umuntu imvula inela wonke umuntu ngesike lokho yi-common grace musa welosanele sonke bese kwesibili kunana kulesithi i-saving grace lo musa ke wekusinziswa lo wenyula umuntu esonweni. That is what we call saving grace kulaba labakholwako labasinzisiwe nabangena eminyango elivangeli kwaba ngilomusa wakhe uNkulunkulu ekabadonsa wabaletha ekukhanyeni kwaphakade nake sowusinzisiwe sowuphila kunana kulesithi i-enabling grace lo musa ke lokwenda ukhona hayi kuthi unemandla lo musa ukwenda ukhone uyendlula ukupha nemandla uyendlula ngetulu kwaloko kuqinisa ikakhulukati ekwatini levi lakhe simakathe long Jehova kumcwa kakhulu bazalwane ngawuthanza sikunake sikwade ngileti inhlobo letinzathu temusa ngiyambonga ke uNkulunkulu bazalwane ngikhondile ebandleni ngaphila phinde futhi nebazalwane labanengi ngenhlanhla lenhle uNkulunkulu nami wangibita into ministry. Ngiyakhumbula mangiyoqala kufunza bazalwane la bengiyofunza khona kukhona lekangihlangabeda ngiyengathanzi ukukhuluma ngaye kakhulu bazalwane kepha nje abembethele kumhlophe lokumangalisako wangihlangabeda ngangena ngaze ngafika la bengiyakhona. Ngiyengithanze ke kucizelela bazalwane ukuthi akusho nangabe ubona imibono ubona nana ngemaphupho mhlambe libito lwakho selukhulu sekunjani njani uNkulunkulu usibite ngekwehlukana tipo tethu atfanani yingako salona sinje yingako salona sinje kangakuba nalesakho nawo nawufakaza ngaso labanengi bamangala kwekuthi hawu wendlula kokoloko asikholeni bazalwane sibitiwe vele ngekwehlukana kepha sibitwe nguye simakathe long Jehova. Kwaba ke nesikhathi baza la ngihambe khona ngifakaza ngale uNkulunkulu angendele kona ngemsala ngendela wona ngifakaza nangiqetha form 5 kufunza kwami ngabona umuntu wefika ebusuku ngabo 12 la ngihlala khona wangconcotha mangumvulela abefake ekhakhe lo muntu but ngangikhona kubona ngaphansi kwalempahla la igcokile kwekuthi kwakunesesh kunetlinseshi la ngaphansi la emalungeni emikhonweni la emahlombe la elukhalo emadolweni kuyofika phansi la ngemuva kwakune luphondo lisuka la liyofika le emuva wakhuluma nami lo muntu acela indzawo yokulala nami ngihamba ngawubika kulabadzala kunemlo ocela indzawo yokulala bazalwane kwasa ngakusasa ngangesabeka ngicwele tinshabusuku la ensanyeni yami ngiconze kuthini bazalwane these are the things that ikhona ekuphileni kwethu nedi kuze sikhone kuncoba nekuphumelela maye kuyatsinga sisukume siyofuna lusido. Yingakho ke bazalwane bengikhuluma ngale ndzaba noma ngikhuluma ngale nkonzo
ye deliverance. Asambeni bazalwane siyofuna lusido. Njengoba ngishito tindlela mhlambe tinengi letisetshenziswako utamile la watama nala nami ngiyakukhutsata ungagive up, sukuma utawuqina ufikile la utawusitakala khona. Ngafishane bazanebufakazi bami lobo ngingatsanzi ke kwendlula ngenge ngiqhubekele phambili, but yindlela lenkulunkulu wangendela umusa ngayo ngasinza ekufeni kwaphakathi. Ngiyakhumbula ke nangibuda abazalwane kumako wami angifundzisa nje tinto letinengi ikakhulukati nemimoya noma ngena ukhanza umntwana kuthiwa uyanikelwa kubakabo kusho kuthini. Ngakufunza and ngafike ngabona labantwana lokuthiwa sebaphumile beme njengalapha kafishane bebakhuluma nami kwakusejabulani ungaka nje ukhuliswe ngithi awati lutho wena ngempilo ngesilesi kuwetela nala ngoba wanikelwa kithi. Namuhla ke ngoba sowukhethe boJesu bakho sesikhweshile ke thina utatibonela. Ngiyekubeka ngana indlela naye bazane baye bathi labatiko inyonga ayiugubhi umgotse, but umgotse ugujwa dambane nemagundwane. But nayifika inyoka ingena lamgotsini emagundwane aphuma phambana nemagundwane. So nakimbazane lona nengamemukelwa ngena la impilweni yami kukhona lokwaphuma lokwakhwesha. Lengimbonga kakhulu uNkulunkulu ngako. Mhlambe ngidakhuluma ngubhekise kubazalwane 7604 3065 la khona umzalwane ngithumela khona iSMS. Ngicela kubekisa ngikufunzile. Kuyayikwenteke ngesinye isikhathi na uthi uhledi endlini mhlawumbe ubone titfundi titsiyele noma ubona kungazuthi kunemlosithelako noma na uhamba uwedwa endleleni ubona ungazuthi ngale kunemuntu lotawuhlangana naye nakwenteka ubuka phansi noma ubuka eceleni na uthi uyabuyela ukhanze kunganamuntu. Ngawuthanza ukuqwayisa mntana sekhaya kukhona lohamba nako, kungaba for good purposes kungaba for evil purposes, but kumcwa kakhulu ukuthi ube nesiqiniseko kwani. Ngawubekisa ke bayehluka labantu. Lomunye ungamkhanza anawo lama dreads lesabekako, lomunye umkhanza ngagqoki like lo mfana nje naketa kimi abevama kudala ngetula ngagqoki la ngaphansi afake libhuluko la khakhi. Nangabe kwentekile la ngetulu wagqoka abegqoka khakhi noma libhuluko lelimnyama ngisathi noma lenye laliluhlata noma la red, but it was lama colors lawa fana nalamantombazana nanawo etake magqokele ngetulu kwakuba ngilembala leng3 kanjalo namfana kwakuba ngilembala leng3 lebeketa ayigqokile maketa kimi. Kwaba ke ngiloko bazana ngiyambonga uNkulunkulu ngandvo yinye wasuyangifundzisa ke kwekuthi kulomhlaba lesipila kuwo nelive la komoya akukho moya ongcwele kuphela even la komoya kunaleminye imimali eminingi kakhulu lemangalisako futhi lesabekako. Kepha umehluko uba munye uba sesivumelwaneni losuku sendile wena naNkulunkulu. Banenge boNkulunkulu labakhona labakhontwako bantu bazalwane kunye lengimbonga ngako uNkulunkulu nalengikufunzile lelengimkhondako mina uNkulunkulu wakaIsrael. Ngengikubeke uma ngifakaza ukuthi mina bazalwane angidalwanga ngikholwa futhi angisina nemjuda, but kunelisiko noma kunemthetho lokhona nangu lokuswa umntwana uya-adoptwa. I was adopted into the family of God. Losho singafaka thina siyayisithi kumfaka esiswini nami ngafaka esiswini semdali wami lokungisimakaze long-Jehova. So yingako ke sengibitwa ngemKristu. I belong to the family yaNkulunkulu lokuma Christians. Kuba seFesu chapter 1 verse 4 nangaphosisi 4 noma 20 lithi insinziso yethu bazalwane yamiswa umhlaba ungakasekelwa. Umhlaba wakhiwa nje nathi sidalwa nje already uNkulunkulu
abesahlelile abesidalele yena ekukhondeni yena hayi ekwenteni noma ngayini lesasifuna. Umehluko kuba ngilo bazalwane yingako kuyaye kungibusise akungikhubi nakudawuswa njalo lona ngilomunye walokwabo sinzisiwe. Ngeke ngibuseke kakhulu bazalwane because bakubita ngento longiyo kanti nabangangibita ngalokunye mhlambe kungangethusa but nami njalo lokungilokwabo sinzisiwe ngeke ngibuseke kakhulu because bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu wangenyula wangisinzisa wangikhipha labe kungakhoni khona mina ngekwenda kwami but ngoba yena angithanzile angikhetha wangenyula wangenda ngaba nginako lengingeko. Mukeli wami kafishane ngiyibeke lapha indzaba 7604 3065 la umbukela ngithumela khona iSMS awusikhathi sami sesiyangishaya mhlawumbe bangaba babili bathathu 76073020 76073020 ngibavusele lapha elutse ngibavusele Tulu eshiselweni ngibavusele nakulela la kaloma Asha ubongomane bomhluma usendivusela abazalwane labahleti balwethamele elihlelo lo kungiko ngokuphi 76073020 la umbukela ngishayela khona kanti uyangithumelela iSMS 7604 3065 7604 3065. Indzaba lenkulu bazalwane kakhulu lengimcela fanele uNkulunkulu akhone kusita kuyo ikakhulu kathi labende sinqumo sekumamukela Kristu njengenkosi nemsinzisi wetimpilo tabo. Bazalwane sukumani niyofunza kuze nikhone kulungela ukuphila kunati tikhatsi lesiphila kuto tikhatsi letimatima. Nalive la uNkulunkulu selifunza kho Hosea 4 verse 6 uthi lo mbhali bantu bambabhubha ngenxa yakweswela lati. Kunetino letinengi le bazalwane akukafanele ngabazalwane yabashaya akukafanele ngabazalwane abatati but ngenhlanhla lembi labanengi bethu siyavilapha uhlala phansi sibuke ngempilo yethu lensha ngaKristu lesinikedwe yona. Emavesi lokhanda siyawafunda nasibazalwane ngilawa asesondweni leka situmfundisi asifunze kuwo ukhande ude wena sikhathi la khona ukhulisa lo mntwana lotelwe empilweni yakho nekumupha lokudla kwakamoya lokulivi lakhe uNkulunkulu. Nangetulu kwaloko bazalwane maye kumcoka kubese kufuna libandla lelishumayela nako lokholelwa kuko noma ke nabo labasinzisiwe khona ukhona nawe kukhula la ekukholweni kunekuthi nje ngisinziselwe mina ngidawuhlala ngedwa lapha la ngihleli khona akusilo kahle bazalwane because awukhula. Nangetulu kwaloko ke ngiyabathi labanyenti utawukhana sibalinyatwa ngithi thina bafundisi ebahlele emakhanje umfundisi wamlimata kwenteka esontweni la ibona yamlimata vele emoyeni wakhe akasathanzi kuyesondweni. Ngeke ngithande ukugcizelela lokho bazalwane ukuthi lisondvo lide elizulu lisondvo lide nesihoko kanjalo nemfundisi ude elizulu ude nesihoko but maye kumcoka impilo yakho ikhuliswe ngenhlanhla lenhle kuba kusesondweni la khona sikhona kufundziswa sikhuliswe kamoya. Nangetulu kwaloko bazalwane ngithi asingakwesabini akusilo lihlazo asafundzisile babe umfundisi noma maka asafundzisile awubese siyabuta asusichazele na ukhuluma nanganaku bowuthini ngilapho bazalwane sithola khona inchazelo yetintfo letinengi lesiyayistikhanze tilaye phambi kwethu noma letifundzisiwe sangativa kahle. 7604 3065 la umbukela ngithumela khona SMS noma ke 76073020 la umbukeli angishayela khona 76073020
3020. Ngidawuthanda ukubekisa bazalwane la ka Channel S lengenguthandze dinengi tingceko letiye tihlale bazalwane tifundzise tishumayele nangabe ke ungumzalwane uyayibona ngingakhona ukuhlala ngaphansi kwalena ngceko ngikhuliseke kanti ke kulokunye bazalwane kuyaye kube yinto lelula nangabe sikubonile ufundzisa sabusiseka kuqela ekhaya umfundisi wethu uthi asesifane sikumeme ufike utofundzisa kuba yinto bazalwane yayibe yinhle ikakhulu kati nganaku lesikuvile ukhuluma ngako kwasakha naku lesikuvile ukhuluma ngako kwasakha kulukhunyana kona ngathi kahle bazalwane kulukhuni kumemana sibafundisi mina ngemisebenzi lesibhizi ngayo ngalesinye isikhathi kunale ngikufundisako nale ngikufundzisile lokhana silabanye bakufundisa kepha bakufundisa ngalendlela lengu-understanda ngayo mina ngiyengisebenza nekude inkinga sichubekene simcele uNkulunkulu aside lengceko lesihleti ngaphansi kwayo sitawukhona kukhula sitawukhona kufundziseka size sifike la khona siqina nathi ekukholweni 76043065 7607 3020 umbukeli uyangishayela kafishane embukelo wami bufakazi bami bulapho bukanjalo kulona mbuto awu kulula bazalwane ngiyatholakala ku 7604 3065 la umbukeli angishayela khona ngengivame ke kukusho lapha elutse siyayisibe nawe ema class ngabo lesithathu 9 ekseni kuyosha 12 emini Embabane bazane angihlali kaManzini angihlali naselutse mina ngihlala eMbabane so ingako ngikuthokodela kumzalo ukuthi sikhona ekushayelana sibuke singabe mathuba azumela ngemsombuluko siyayisibe nemthandazo eMbabane ngoba ngihlala eMbabane ngalesihlanu nangabo umgcibelo nangemasonto ngalesithathu ke siba khona elutse ngalesithathu phinde futhi ke nangelisonto inkonzo iba khona lokuyeke kube kahle kuba ngokushayelana abazalwane sitame nekufuna mhlawumbe indlela ma directions ukuthi nasiya khona sihamba ngakuphi kulabanye ke bazalwane ngathi kahle kuhambe kwenteka sisachubeka sihamba lendlela yekukholwa kwethu kwaba khona tikhilikitsi kwaba nemawa nasihamba sakhanze endleleni kukhungiwe watkhanza ugilekile uwephansi mhlambe bengingakunxusa ngikukhutsata ungalali forever sukuma ngiyamthanza Mika uthi hey ungathokoti ngami sitha sami noma ngwile kepha ngidawuvuka so sukuma nawe dama kukhansa ngemadolo uyawuqina la etandleni usukuma uma ngetinyawo ukhona ukuthambela ubuyele enkosini ubuyele enkonzweni ungakuvumeli lekutawuqosha esontweni but imikhiba lemibi yibalekele ungayentertain unetinto letiyayithi buhlungu mangale hawu lokhu ngakukhanze esontweni vele bazalwane esontweni akuyi bantu labakholwa kuphela akuyi bantu labasinzisiwe kuphela banengi labayako endlini yenkosi andisiye ngetizathu letehlukene but lokuyaye kubese kwenda umehluko kuba sinqumo lengitendele sona mina ekutseni ekumkhondeni kwami Kristu yini lengibhekile kuyiva nangetulu kwaloko enzabeni yekukhula ngeke ngafundisa kubazane ngomgcoka bekulifunza livi laNkulunkulu akuthiwe nakushunyayelwe noma nakuyoshunyayelwa ube naso sikhathi ulifunzile live laNkulunkulu ngiyengibekise nje ungaqethi umnyaka gonqo uphendukile usinzisiwe ungakalifunzi live laNkulunkulu kusukela kuGenesis yofika esambulweni ngeke ngadama ke ukuveta balokho ukhona lokho ukwenda kanjani ukhona kulifunza sikhathi lesingako kanjani ngabe kusangemalanga lasikhombisa ukuthi kulula bazali ku possible ungakhona kukwenda
ngiyengubukeke nasetincingweni khona emabhayibheli la amavesi labhaliwe kuthi ufunza njani ngemsombuluko lesibili lesithathu kulabo 30 days benyanga lababekwa bazalwane kugogonke kusuke kuyindlela yekutama kusiqinisa nekusikhulisa ekukholweni because siyatsinga bazalwane kubambisana siyatsinga kubanjiswa siyatsinga tindvo utenda kanye kanye len bazalwane walahlekelwa yinsinziso ungatikhanza ngeyilanga sowuthole nanoma ngayini lohlangane nayo wayithola phansi mbukeli wami ngekuvuma kwayenkosi ngiyakholwa siyabhize sibonane nasevikini delitako mhlawumbe babukele ndabashiyana nangu umbuto ngidawuke ngitena lenye inceko umfundisi ubuka bazalwane uNkulunkulu ngibani bani labanengi bayibabute umbuto uhlalaphi udalwa ngibani isathana bahle basho nabasi mfundisi abenani uNkulunkulu nakasisanza nakona nje sathana angahlala emphinjeni ifelento ngasikho kunathi inkinga nani ngiyakholwa bazane sitalithola lithuba lekuphendvula lokho nangetulu kwako konke sakhonda uNkulunkulu wabo Abraham kude uNkulunkulu wemaswati ngilokunye bazale sitawukhona ukukhuluma ngako le ngiyamkholwa uNkulunkulu utawuselekelele ngiyenzi ke nangabe bakubuta lokho bantu labangakholwa bese uyaphakama baphethwe amadimoni abakaphathwa amadimoni banembuto nje bafuna kusitakala ubaphendvule nangabe ke njalo ungathi akusilo lihlazo sukuma uyofuna lusito utawukhona kusitakala yingakho iBhayibheli likhuluma ngawo lenkonzo yekudlelana yekufellowship because kunengile ngitakubuta kulo kunengile ngitakubuta kulo kunengile ngitakubuta kulo ekugcineni kwako konke sitawuphuma nalo likhamba so asingakubalekelini bazalwane asithatheni lithuba sibude sitawukhona kutithola timphendvulo ngeke ngakhohlwa lomunye akhuluma ngako lokususinzisiwe nawumbuta okay cha siyeva but yini lensinziso athi yinto yakomoya ayichazeki ngibe nembuto ke ukhulumelani kepha ngento longakhona kuyichaza asambeni siyofunza bazalwane sitawukhona kufundzisa nekukhokhela labanye kunale ngikwatiko mine kunale ngingakwati kunalokwatiko na lengingakwati mine nawungifundzisile nangibutile ngiyakhona bese ngiyalithola lolo lwati sengiyakhula mbukeli wami sami sibongo ngwakancongwane siyavama kuhlanganela utselutse njalo ngabo lesithathu 9 ekseni kushaya 12 emini ngemsombuluko siba nemthandazo embabane la ngihlala khona ezingisho ukuthi angihlali kaManzini angihlali naselutselutse uNkulunkulu wemusa akubusise usale kahle ngakuvuma kwayenkosi sibonane nasevikini delitako 7604 3065 la ngishayela khona amen.